Kuhlukana imibono ukuthatha isinqumo sokuphendula uBig Zulu emva ko-200 bars. Sawubona kuphi nakuphi la kufinyeka khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela uyena Mathenda Cebisi intombi zomqamela amehla akhabanye sibaqamela imali sibazi. Ngalo wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanca othonze kulungela upress subscribe button, share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Engane zakwethu owaziwa ngoDan Ken uSkuva laphana ke kwelika banana uyiphe ufikele mathupha yena laphana kuBig Zulu ngomntalapha njengoba uBig Zulu bededele u200 bars obubhanqe abantu abaningi kusuka ukukhuluma ke abantu bephikisana kodwa ke uDan Ken ke esebekwa njengemeya yomculo kwezetheku emva kokuba ke etalaphe uBig Zulu. Bayabonga banconcoza abantu kuthiwa hey usitalapele umuntu ebesingalindele ukuthi ngamdala phanga nendlela. Waphinda futhi waphatha ubufakazi njengoba ke uDan Ken eveziwe njengemeya laphana ke ubeke esehleka kwathiwa hayi cha idla impela uncuncuze njengoba ke usenzela umsebenzi omkhulu kabi njengetheku ukuthi sitalapele uBig Zulu njengoba ke uDan Ken engathanga isikhathi ukuphendula uBig Zulu. Mina nami mlaleli wami asihlangana laphana nge-comment section emva kwale video elilandelayo. Akhohlwa ukusitshela ukuthi wena ngempela imuphi umntalapho ozokangcono phakathi kokaBig Zulu noDan Ken. Uyazi ke ukuthi sixoxa laphana kwi-comment section. Benze sure ukuthi uyayilike ivideo elandelayo izolandela emva kwaleli ibika. Mfana wami udla amafeje into eyenzile wena ushayele enye indoda wena i-country jabule ngawe idla mfana wami idla boy ngabona udla kahle ke namhlanje uyikhansela sokwenza imeya etheku